Zer egin dezakegun berriz ere gizarteratzeko? Komunitate bateko kide izatea eta loturak eta harremanak sortzeko espazioak izatea, pertsonen ongizatearekin eta bizi kalitatearekin estu lotuta daude biziziklo osoan zehar. Baita zahartzaroan ere, eta bereziki laguntza edo zaintzaren premia agertzen denean. Harremanak, loturak eta hurbiltasuna Donostia Lagunkoia ekimenean zaintzen duen komunitate bat izeneko ardatza artikulatzen duten elementuak dira. Este eje aspira a articular relaciones de cooperación, de confianza entre los diferentes agentes, pues que de alguna manera se alineen con este reto de pensar de manera colectiva cómo abordar este fenómeno del envejecimiento que en pocos años va a tener una evolución que hasta ahora no se ha visto y no se ha conocido. Donostia Lagunkoian parte hartzen duten pertsonek uste dutenez, hiriek eta hartako auzoek pertsonen arteko topaketa ahalbidetzen dute. Halaber, pentsatzen dute adin nagusiko pertsonen integrazioa komunitatean eta beste adintarte batzuekikoa handiagoa izan daitekeela eta gizarte sareak beren bizikalitatea hobetzera bidera daitezkeela modu eraginkorragoan. Isolamendua, gaixotasuna edo energiarik eza agertzen direnean. Uno se preocupa de lo que ocurre de puertas para adentro, ¿no? Se puede preocupar de lo que está del portal para afuera, pero lo que está en la puerta del portal y en la puerta de su casa es como un vacío, ¿no? Es decir, no, es mi experiencia, ¿no? Que no hay falta de conocimiento. En una sociedad en constante envejecimiento, ¿cómo articulamos respuestas colectivas a los retos que nos plantea una dimensión tan esencial de la vida como son los cuidados? Gaur egun bizi garen gizartean, zaintza izan behar da gauza oso konpartitua eta auzoan antolatu daitezke zaintzarako erlazio eta sareak, non bai estatuak egiten duen lana, bai merkatuak daukan oferta, bai familiak egiten duena, komplementatu egiten denez. La ayuda a domicilio en sí tiene mucho recorrido todavía. Principalmente las auxiliares domiciliares son antena. No solo van a realizar una tarea, sino que ellas pueden ayudar en la transmisión de recursos, de información, de recursos. Donostia Lagunkoiak berrikuntzaren logikatik jorratzen du erronka hori. Helburua da laguntzak behar dituzten pertsonak erdigunean ipini eta arreta laguntza eta zaintza harremanak eraikitzeko modua identifikatzea. Elkarren sorkuntzazko prozesuak bultzatzea eta premia horiek asetzeko ukigarri egiteko irtenbideak aktibatzea egunerokotasuneko agertoki horiek sortuz edo hobetuz. Yo creo que los dos retos que tenemos por delante es, uno, ser conscientes de que tú a nivel individual tienes que dar un paso al frente, y el segundo reto, que es de alguna manera visibilizar una comunidad que posiblemente ya existe, pero que la damos un poco por normal, por garantizada y porque va a estar ahí toda la vida. Zerbitzu publikoekin batera, familiak, auzotarrak, elkarteak, hurbiltasunezko merkataritza profesionalak eta hurbiltasunezko ekipamenduak funtsezko aliatuak dira akonpainamendua emateko, premiak hautemateko, eta adin nagusiko pertsona askoren dimentsio afektibo, harremanetako eta kolektiboa asetzeko laguntza eta babesareak eraikitzeko funtzio horretan. Es importantísimo que abordemos los problemas de salud de las personas de una forma en red, de una forma interrelacionada, de una forma de trabajo colaborativo. Para hacer ese trabajo colaborativo es imprescindible el que nos conozcamos los distintos actores que cuidan la salud de las personas. Finean, gure kulturaren indarguneak ikusgai ipintzea da xedea. Belaunaldien arteko elkarrekintza, elkarrekikotasuna eta solidaritatea balioan jartzea. Adin nagusiko pertsonen indarguneak aitortzen dituzten zaintza sistemak eraikitzea, baita bizitzan inplikatuta jarraitzeko arreta edota laguntzak behar dituztenean ere.